svijetu najpoznatiji. Dolaze ljudi, jel da? Pozdrav svima, pozdrav za sve youtubere. Evo, htio sam napraviti jednu malu analizu povodom Žarka Hrgića, pošto ga pratim već duže vremena i naravno, kao i sve druge youtubere, kopka me jedna stvar i moram da kažem neki svoj komentar na cijelu ovu priču. Nekad je teško ostati ravnodušan da se nešto ne kaže, ali ima dosta stvari ovdje koje nisu logične i koje su jednostavno onako, meni to ne ide u prilog. Čovjek planira da ide sad u 4. mjesecu za Njemačku, znači da tamo rješava to što ima. Međutim, prva i osnovna stvar koja čudi mene, a vjerovatno i sve druge ljude, čovjek se nije pokrenuo za 17 godina da napravi osobne dokumente. Znači, moraš imati osobnu iskaznicu, moraš imati pasoš, moraš imati mjesto boravka. Ako ti to nemaš, ne možeš nikakve papire da vadiš. Gdje god da dođeš, u koju god instituciju da dođeš, tražiti ličnu kartu. E sad, on ide, kaže, u Njemačku. Kako ćeš ići u Njemačku? Ideš u zemlje EU, postavit će ti se u startu 10 pitanja. Gdje ideš, kod koga, koji je razlog posjete, koliko nosiš novca sa sobom. To su malo neke stvari koje su nelogične. Ali ajde da čujemo još neke stvari pa ćemo se vratiti u komentare. Kako je bilo? Kad sam ja sam imao snima. Ja sam imao snimati 50 sa kamerama. Ja sam mobitelima imao s kamerama. 50, Dolja, Turska, Vrča se Vrčka, sve agencije su kod mene bile. Jesam, znaš kako komentari? Sad on opet priča da je on bio u nekoj svjetskoj organizaciji, tamo, vamo, ovo, ono, takve organizacije nema. Mislim, to su neke stvari nelogične, niko ne smije ništa da ga pita. Eventualno ljudi ga ne smiju baš svašta ni pitati, znaš, boje se. Znači, ljudi, većina dolazi ovdje da ga snimi zbog pregleda, ali ne smije niko ništa da mu kaže, i ako znaju ljudi da je ta priča nelogična i da ta priča ne pije vodu. Ali ajde da čujemo dalje, malo ćemo da preskočimo, da čujemo šta se dalje dešava. Kad se priča, čekaj, čelo, ili ga vas pita, neće ni ga što da Domiro, je tako, znaš to je kvalitet, ono ostalo, Njemačko sam Evo sad jedna bitna stvar, ne može da hoda. Znači, ne može da hoda, on leži, ali kaže da može hodati, da ima neku povredu, ali bile su 3 priče. Znači, nije jedna priča bila, nego su bile 3 različite priče. Znači, ne može da hoda, sad, kaže da može, ali leži svaki dan. Čekaj malo, ako ja ležim svaki dan u kući na krevetu i ne krećem se, pa mene ima za 15-20 dana da se ukočim, da ne mogu se pomaknuti. Čovjek se mora gibati, čovjek mora nešto raditi, mora se kretati. Mislim, to su stvari neke koje su malo, ne znam šta da kažem. Ko je jeboti, nemaš što kažem. Ja opet pomenem, ko je jebati. Ma ja. Da kažem, što zlati imaš Flosiga, bre u Bajernu i najbolje svijetu. To je jedno pije. I drugu godinu otrave svala druga republika. I sad on kaže da će ići, da će obići, znači, kompletno cijelu Evropu, iće, znači, kompletno sve to da obiđe. Pa čekaj, trebaš ti imati novac za to sve. Trebaš ti imati novac i za put, i za hotel, i za ovo i za ono, pa to se ne može ići bez para. To je malo, ne znam, nelogično. Kad lapi, ostalo sve kanadska voda, ostalo živi. Eksportu ljudi piće, kaj neki neto riži. Evo, svijetom riži. Autom, i onda Intercity. Autobus mi je prvo do Karlovac, to mi je familija. A evo ide kao Intercity, to je pominjao već 10 puta da će ići Intercity. Baš da vidimo. Evo sad da skratim ovu priču, da ne pravim neki dugačak video. Znači, zanima me kao i sve. Znači, pratim ovog čovjeka baš dugo. Zanima me baš hoće u 4. mjesecu otići u Njemačku i kako će to sve proći. Zanima me, ali mislim da neće otići, a sa druge strane u cijeloj ovoj priči njegovoj, pa ja ne znam da li ima 5% istine, nego jednostavno on naravno neće niko reći loše o sebi, svak će se hvaliti, neće niko sebe kuditi, to je ono uvijek bilo i bit će, od pamtivijeka. Ali ajde da čujemo još nešto. Imam familiju Karlovac, imam ono više familiju, jer to umro mi otac, umro mi majka, brat mi umro stariji, pa da to sve vidim. A da bar vidim gdje ležite.
Tako je. Razumijem. U Splitu nema ni više nikad, a eto, daćeš, moraš se čak izmijati. Tako je. Ide dalje, tače. Džaba nam je svima je to nama, nema nam bježanja. Neko misli, nema bježanja, rekao prijatelji moji. Svi će doći na red. Evo kaže da će ići u Hrvatsku, da će obići Karlovac, ajde baš da vidimo i to. Baš bi volio da to vidim, da vidim taj video, da vidim taj prilog, ali vjerovatno, pošto je poznat na YouTube-u, znači poznat je na čitavom Balkanu, i u Srbiji, Hrvatskoj, i Bosni, svugdje je poznat. Ja mislim, ako dođe u Karlovac, ako dođe vama, ima svi da ga snimaju. Svi će ga snimati, pravit će priloge, pa ja ću prvi otići da ga snimim. Ali baš da vidimo šta će se dalje dešavati. Dođi ovako gotovo je naša, rekao prijatelji moj. Nema bježanja nikad. Tako, nemalo obiđe znak, pa. Uglavnom, imam i novina i sestra mi se udala. Onaj, davno, umro je čovjek, naravno. Onda je bila udovica, ali njemu umrla žena i našli se njih. Evo, ovo sad prvi put čujem, znači znam da ima rodbine u Hrvatskoj, ali ovo prvi put čujem da je ove priče. E sad, ajde, neću dužiti video, neka stane u nekih 7 minuta. Znači, jednostavno čekamo taj trenutak, čekamo april, čekamo Žarkovo putovanje u Njemačku, čekamo to da rješava što ima, da tu riješi penziju, ide u zemlje EU, čekamo, evo, pretplatite se na kanal, recite vaše komentare i naravno svi će doći da ga snime. Znači, ako dođe u Karlovac, ako dođe ovdje, svi će ga snimiti, bit će priloga, bit će gledanosti, ok, ajde. Ja bih volio da čovjek krene, ja bih volio da čovjeku bude bolje, da riješi to što ima, da mu bude bolje, da ne živi ovako. I svi bi mi youtuberi koji radimo, i manji i veći, bili jednostavno bi predahnuli da je taj konačno čovjek riješio neke svoje stvari, da mu je bolje i da živi bolje. Eto, ja mu od srca želim. Ali čisto sumnjam da će se to desiti, ali ako se desi, bit će mi drago. Eto, toliko, poštovani. Poštovani gledatelji, toliko u ovom prilogu.